I pozdrav svima ljudi, danas ponovno u Creeper Gamer. Danas sam vam želio da vam pokažem kako skinuti Minecraft Pocket Edition kao što i ja imam. Znači uđete na Google, uđete gore i pišete Minecraft, ne morate Pocket Edition, free downloadati. I kad ste tu napisali, kliknite ID ili kako je vama. I vidite ovo prvo ovdje, ja mislim da će vama biti prvo. Kliknite na to. Znači ovo funkcionira samo za Android telefone i vidite danas imamo facecam jer samo želim da vam pokažem. Znači i vidite ovo install, uđete tu i posle kliknete ovo ovdje click here da bi ga downloadirali. Ja neću to kliknuti jer ga ja već imam i poslije će vam se dole pojaviti da prihvatite, vi kliknete prihvati i još nešto će vam se možda pojaviti, možda i ne. I znači Minecraft će vas krenuti gore da se skida. I znači kada vam se Minecraft skine dobit ćete, vidite ovu ikonicu ovdje, znači tu. Kada vam se Minecraft skine dobit ćete ovakvu ikonicu, znači gore malo više po kraju. I vi kliknete prvo prihvati tako. I poslije kliknete instaliraj i kada se to sve završi kliknete gotovo i poslije odete na kuću, kliknete na Minecraft i znači igrajte ga. Najbolja verzija je ova koju ja sada imam i poslije kada uđete na Minecraft kod mene je malo više se čeka zbog teksture. Ok, vidit ćemo. Ajde, sad ću to. Meni je samo zbog teksture. Za vas koji me gledate, koji ne znate kako se skida Minecraft, ovo je za vas. To sam samo odlučio da snimam jer mi je bilo dosadno. Ok, hajde. Sada malo čekamo. Ostavi malo se više čekati samo zbog teksture, da nemam teksturu bi brže ušlo. Ali koga briga. Ok, hajde. Evo vidite. I ovako će vam ući, evo ga moj nick tu, to je moj skin. I ako želite da igrate sa mnom, igrajte na ovaj server ovdje, znači ako želite na njega da igrate, samo sekundu. Ok ljudi, evo nas nazad, znači odete ovdje, vidite, tu imate sve kako se zove ovaj server, ako želite sa mnom da igrate ponekada. Tu gore napišete šta god hoćete, evo na primjer ovako, i odete dole napišete ovako. Vidite ovo, ovako napišete. I ako želite da igrate sa mnom, uđite na taj server, kliknete add server i doći će vam, uđite na njega i igrate sa mnom. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala, nadam se da vam se svidjelo. Vidimo se u sljedećem. Ćao!